Hadin ko masyitayaw, bagi board katanat forest na pa Assam, kilahiyar siya kilaitali kisnong kasi kibadan na pa Kashar Hill District. Lalap, ya kajing jot kajing pra kajing syak penkalam, kajing duai, kajing kiding kwai, kiding so, kitempau bat kikait bat kui di kajing thong jing tep. Ya kibala thong larap da kipat ba kasi penar kibasyong hakitai kisnong. Kini kisnong kibalangat akan kajing thambon ke Assam kilong, kadur kachera, kadur bintila, bat ka dibian nila kibalong kisnong kasi penar ya ka bakiba pul kinong kisnong ketika jaga bakiti kisnong kini tak kinong rap sudah hang ni ngila banyu i kini ka lum ya ka bakila yang ki dingkwai haswa ka juan penjat jaga Assam bat mata kita ki dingkwai ki batan ya ki bangila banyu i kita ki ranap lum ki dai ki belasha pen kelam ki bod jong ka Assam ki daw ki bak Assam kala ai ka long bakatai ni kita kisnong kin penya ya kita ki tower jong ki sana electric balap penyak elektrik, riboning elektrik dekat power grid. Hadirin kan dia kejing syak tak jong kinong rap akitai kisnong khasi. Nak kalian kinong ilam dekat Seng Hills Farmers Union napok ke jalam jong ba Alfon Khasentiu, ubalong General Secretary dekat Central Body, uba Chanbor Rambai, ubalong General Secretary, jong Seng Hills Farmers Union napok Gentle District, tenggat bakui dia kinong ilam kila hiar syak akitai kisnong. Menik jurub berkemjur uban Aiman Siam yang kipat ba nong rap ke basyong akitai ki lightly kisnong. Nam jungi ba pimdai ban singal mangkam sem singal dok kum sem ba ri ke sarkar kan le kum ta tangi ke jingi don lang jungi kan mau ba barabor kan long ke jing job barabor mi sai ong ba habang ye don lang habang ye renti habang ye tuli kawai in poi be sikat thong namar balai le jrong u don rang kat ban ngi ye lam nanti ngi umju e yang kan ko por ngangai scam ro hagani klimat badai ke jing don utai try na jrong ga jing don lai kiban peniyang iti kong kisong kami kata kare ke jing yatli bangin kwa banwara ta kane ngi ong long gatli umdere ba kawai kisnong kan ong inle tamangi kamder kawai kisnong kan ong gan le tamangi kata kan om tli do henre ipede ngi yelong tli ngi kren ya ka sarkar kumno kan le lakin kren ya ka government kumno kan le ngi kren UDC no ka jawab ngi hangta ngi pini ka jong tli kumot ngi job ya kane ke jing ya leti jungi ta kine ngi tin beshbur Timinta ngakwa bakaway kasur kum kinongrat nginya pertalang ngimdan spa kani kunya ka sarkar ngimdan bor kani kunya ka an andre ngan ong ipi kumunong rep idam tang kay tang kasur berkata kasur kalong ba nginya pertalang da kasur jong kajing tali ngan ong para nong rep ngin ong nginya tali to para nong rep nginya tali para nong rep para nong rep kata kedai kasur kajongi kinong rep biam compare kinong rep nasa nginya teli